hanyuma kirashaka kubaza pastor urabona nibyo koko Satani niwe Satani ariko ntagaragara anyura mu kirere tumurebereye ajya kurwanya ubwo buntu bw'Imana. Satani aca mu mice itandukanye ndiko nashoye kwimvira ku bitandukanye aca ubwambere aca mu bantu mu batizera badashaka kuvuga ibya Yesu ibyo haraba amadini atandukanye arabatezera Imana batandukanye badashaka kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo abo ntitubashaka ingufu cyane kuko bateza kugira iyo reaction ariko kandi araca mu bantu b'Imana abantu bari born again kandi kenshi ninavuga amajambo ntagire umva umengo ndiko ndamwataka aca muri twebwe twigisha kuko twebwe twigisha hari gihe tutaba twarabyigishijwe iyo niyo probleme ikomeye cyane ubutumwa bwiza bwo kugiye kuraba ntusubona mu mashengero babwigisha ugiye kubaza umuntu wese ariko arigisha no ubutumwa bwiza muri kino gihe yaba jewe yaba wewe testimony yanje urayizi nawe gahunda yizi uza gusanga twarabwiye ko Yesu yapfuye yazuse dushaka kubarirwa ibyaha bigaca bigarukira ngaho eputa turabana tukinjira indani muri Kristo Yesu tukamenya iby'indani muri Kristo bwiza rero hari gihe bishika ugasanga Satani aciye mu bayobozi abayobozi b'amatorero cyangwa b'amashengero kubera bumva umengo ni inyigisho ziza gusambura ibyo bubatse icyo nicyo cyane aha njo cyambere ziza gusambura ibyo bubatse gutinya ko abantu bagiye ubwabo kwisenyeraho reka mbivuge gutyo kwisenyeraho bagacavuga bati ibyo bino kuginshuro maze kubwirwa ngo wowe ngushaka gusambura amashengero et pourtant c'est pas intention yo kubaka umubiri wa Kristo pastor nguciyemo none se baguha fact bakubwira ibyo uburyo bigiye gusambura amatorero barakwereka hawo barakubwira abashaka kubwira bati ubwira abantu kwa mu vyaha uterero ico naza kugishikako ngo utanga ngo umudendezo ngo barahaye namwumvise bavyita ngo ba abantu bigisha ngo byararangiye byaraheze urumva ko tuvuga ngo Yesu yararangije igikogwa twizere igikogwa abantu cume ngo babwiye kuba mu vyaha eputa nama ndiko ndavuga ninde muntu yumvise Yesu yahonjeje Yesu ashaka kubaho ukangabwira abantu kugenda mucumure ngo mwaragira ubuntu kuba wababariwe byinshi ari wakunda cyane utahuye ico kintu kirakoreshwa nk'ikigwanisho umugwaniza akoresha kugira ngo azimye wavuze neza kuminimiza to suppress mu Congereza kugira ngo iyi message ntishike kure ngo abantu bashake kubwumva ico ni kimwe kumbore nibashaka kumbaza ibibazo bakimbaza ko ica kabiri nica bitwa ko bigisha ubuntu bw'Imana akabwigisha nabi urumva bakabwigisha nabi abo nabo ndabashira mu mice ibiri umuca wa mbere nuwa bavumbukana akantu gatonya akamenya utuntu dukenya misi ya mbere agaca tangura kuvuga kandi ayivuga nabi akigisha abone bamwe harimo ko naje haro maze guchallenginga akubwira ngo none umwambwira ngo ntango ntiri mu buntu mubwiye ati itwara uku ibintu bibereye ngo ntiri mu buntu ibyo ni byazigezwe mu Kirundi mvana ko ibyagezwe yewe ngo nkura ko ibyagezwe amategeko yego urumva ukumva basigaye bafite pretext just ari utwa Steve McVeigh uramuzi Steve McVeigh yavuze ngo abantu nkabo ngo they don't teach grace they teach disgrace ngo ntibigisha ubuntu bigisha ibitera soni so urumva abo barahari nabo kandi umuntu amaze kubumva aca bahetisa muri iyo groupe ya naho haro kategori ya kabiri yabatahuye ubuntu bw'Imana kandi bakamaze kumenya ibintu mugabo utarakora transformation ngo ikora urukundo kandi ayo makosa yose ndamaze kuyakora nanje sindi umuntu je ntinya kubaka kuvuga aba mistakes maze gukora ugasanga harimo ubwibone harimo arrogance harimo kudatahura ko nawe wagira ubuntu gutahura ibyo bintu utahuye ko gutahura ubuntu n'ubundi buntu urumva harimo ubwibone harimo kritika ugasanga iyo message y'urukundo twayitanganya amanyama gutunga intoki ico iyo nayo ni kindi kintu maze kubona kituma abantu baba retisa kuko nta muntu akunda umuntu amubwira amakosa urubatse ni mudamu wagumya gutora amakosa ntibikunda cyangwa mugabo wawe urumva mvuta n'umuntu aguma ntara amakosa hama kategori y'ikindi ca gituma abantu bahunga ubutumwa bwiza nuko ari ababwigishije bavuga ko bigisha ubwo buntu bw'Imana bagaca birekura mu byaha bakabaho ubuzima busanzwe ku bantu bakira ikiganiro ntangigara kuri WhatsApp nkujya kwawe cukuri kubohora tuko tugaga igitabo c'abikorino ndakunda kwigisha ama epitre ku buryo abantu bataho ca ibitabo muri chapitre 6 naguye ku murongo namaze kubusoma mugana utabaye gushasha
Pawulo akora ahantu rabikorino ababwiye ngene bakwiye kwitwara ngo kugira ngo igikorwa cabo cyo kwigisha ubutumwa bwiza ntikigira umugayo. Hari gere dusanga dukora ibintu ubuzima tubayemwo umurimo dukora ugasanga abantu tutengwara tugwanije eputa bagwanije imyitwarire yacu.